Hadien ke jing mi ban Pyrshah ya ke jing pen Khalai Nohsib ban yok dukan di jing de ha parking lot ke Meghalaya Urban Development Authority muda ki Nongïalam ke Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association bakentop ya ke Presiden ke kong biolin pertu baru bak Shim Thaba u General Secretary kila hab ban Pyndem ya la dia da ke balej ban ya Shim bentah ha katai ke jing pen Khalai Nohsib. Ya kini ke jing pen Khalai Nohsib la penlong da ke Shillong Municipal Board na ke benta ki hawkers ki bala don ya ke certificate of vending ban yok dukan ha ketiga jaka ke bala pen Treh da ke sarkar jella. Kini Nongïalam kim Shim la Treh ban keren sekilat pathai kubor Hadien ke jing wan Shim tiket jongki. Bang Gablin, kamu nak bising Hadien nak pilih Shim mega tiket. Halo, kajing Shim dah pilih. Angin, kamu nak bising Hadien nak pilih ayo ke dukan. Terus sekian dinar gantian. Sekian dinar gantian. Cuma, ya Pyrshah mana kan sekian dinar gantian. Kamu nak bising Hadien Shim mega tiket. Number kan nak dia. Ini. Kakak ke cerita apa? Kan saya. Tak kamu nak kan bising kamu nak. Bilang batai kan dia. आप शौक दिया नंबर आई को मैंने ए रंग ने कुंडू शौक. Kamu nak bising Hadien Shim ya ke? आप kan dia नंबर. Nomor mana pihak Pyrshah minta pihak Shim pat. Kamu nak pilih. आप kan dia ngansa ai coba. Ngansa ai coba. Hadien pej bahagi kishap ke shap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.